Tinapalabas. Awan lat na tinaramidan ni Pedrita iti dakas apan nakisangon ni Marisol ken kuana. Saan met akayat ni Benito ti mapapanaw iti Villa Gabriel, isungay kagkagumaan na paspasensyaan ti anak ti amo da. Kabayatan na. Marik na ni Edita at talaga adinan mabaliwan ti madinga aramid ni Gringo. Nakuna nga rod arumbeng lamamuan na ti daduma amay papan kini Don Esteban. Ngem di. Pagparangen na lata nga iso ti pudno nga inana. Adupay ti dinamdamag ni Gringo ket inuulbud met timbaga na iti daytoy. Iti maysa nga aldaw napanmanen ni Lolita iti Villa Gabriel. Itagagayem adtoyen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre. Anya nagapo, napastrekan ni siya, kitraidura na kas kinisika, Lolita. Iha, abanto na. Siya ti kasarita dahi to'y na muher. Si, Papa! Marisol! Marisol, iha! Di ka pumanaw! Marisol! Alto! Mi esposo! Por favor. Awanin ti esposa ni Shaq. Iso na tinagawagan iti kasta, Lolita. Por favor. Mamati ka kanya. Sana po no dagiti ipagpabasol mo. Abanto na! Pumanaw ni Sika. Ket saan ka nagpakita dito Villa iti oray intong kano? Saan? Di mo ibagati kasta. Asawa na ka. Siyang tiina ni Marisol. Por favor. Ay, Benito. Saan pa'y apimanaw ni Lolita iti ayan ti ruangan? Anya, kunak no pimanawan. Tawan mat mangagkon nga agoy uyag. At dapay jay. Inkulub na pa'y kit din Diyos ama na nga ase. Arayatag kumaitay agsasaruno ti panaguyak na. Ngamkas labang bantayan nakmat ni Senyor Esteban. Agoy uyak ni Lolita? Wan, itay laan ng ngagkaw. Iso analabit ang nakauyak. Gapo iti panagririyaw na itay ang mga waawag kini Senyorita Marisol. Sobra day jay nga opinga. Manula taon na, ngam sobran ti kinamaldita na. Ay, jaksan kabaulan at talaga ti agyan dito'y. Dayta ka manen. Ay. Sige, takita no at dapay ni Lolita ija ayan ti landok arwangan. Ay, kaasimat ni Lolita. Talaga asahanin a pinastrak ni Don Esteban. Ha, Lolita, apay. Mang Benito. Apay ang nagkulub ka magtandita katapukan. Nakapsot ako. Ikan na kiti. Danom. Mabisinak. Mabisin kang danom ti dawatam? Uray no danang laang. Pangasim. Alawan, uray nagtagsubliak. Jesus apo. Ad-addan amarigata no di pa'y lapmanaw. Ha? Di muhir? Ni mama? Di pa'y lapimanaw? Nila kay Benito, tinapanitayan na. Puyaak diti balkon. Masyanak kon kwa na, taag sang sangit. Agungat ni Papa. Kan, dakas ka no. Tapi nanawan na kiti baby Jakmat na kitkita na kanayon ni Mama. Kunapay ni Papa na adda anak na nasa bali. Kat iso dati kay kayat na.
So, akagkurak matayta na babae. Iha Mia. Papa? Apay nadda ka dito yung azotea? Papa? Saan pa'y napimanaw ni Mama? Ke? Tay Chayo, napan nila kay Benito dayan tiruangan ti bakod. Natangkan ti ulo na. Amangan no saanin na pumanaw dita, Papa? Bilinag ni Benito na ipanaw na ni Iso. Hilugan ni Iso iti kalesa, ket itulod ni Iso ijayan ni abuela ni Sika. Papa, naanos ni Lola Agusta kanyak. Kanayon na igatangan na kiti ay ayam ko no may ditoy. Sabali ti ugali ni abuela ni Sika, iha. Saan na tinawid ni mamam ti kinasingpet na muher. Papa? Dito'y kalayang iha. Pagawidan ni siyak day na muher. Sige, Bang Benito. Ikarigatak ti pumanawan ditoy. Maawatan kayo no didak kaasyan. Diyo kayat ada kayo ti papasan ni Esteban. Dakdakel ngem ti bagi mi ti ayat mi amang tulong ken ka. Ngem awan met ammo mi akamangan mi. No papanawen na kami dito ini Don Esteban. Maawatan kayo, Mang Benito. Sige, mapanak ko na. Agyaman na itiintad mo, amakan. Nakakaasi talaga. Ngem awan maaramidak. Awan ito ni Apong Josep. Imbilin na nga gurigor. Iso di makaumay. Kasta. Oray ta. Mauawatan mo't ni senyor. Nasayat ni Senyor Esteban kadagiti agtulnog akanayon ken kuana. Kastamot tin napaliw ko. Ken kadagiti mapangnamnamaan na nga agtrabaho itinapudno. Oray, asino mo't kit di nga mo. Basta talaga, Mang Benito. Wen matkit di Ay, wen kayam. Napananda, senyor, kanti balasitang nga anak dakin ni Lolita. Amumeten, agsawar damanen iti rancho. Di nakmat inayabanin ang kadwada. Kay kayat ni senyor nga isulaeng ti mangipasyar iti anak na. Wen matkit di Ngam, amang makasalaw da iti pakadisgrasyanda. Dakas ti mapalpaliw mi dito ino iti rabi. Anya ti mapalpaliw yaw? At dan saman sabali ataw nga aglabas-labasan dito ino iti rabi. Amang nagsubli dagiti tulisan. Ay kat agalisto kayo Amang agtakaw damanen dito ranchaw. Sige, Mang Benito. Wanawanak da Senyor Esteban. Sige, nasaysaya at pay. Papa, nagtatayag ti kay kayo. Nakaayayat. Si, ibagbaga dagiti taga-presidensya na komunal da ito'y nakabakiran. Ngem, saan na umayon ni siya? Komunal? Anya ti komunal, Papa? Huwag kaya. Obing kapay, tapno ibaga ni siya ti kakastoy na banay. Ngem, kasayatan, namamuam ti amin. Anya nga ti komunal? Ti komunal, kat masao na kukuha ti gobyerno. Takukuha ti amin na tao. Kat saan tayo nakukuha, Papa? Si, iha. Ngam, saan na pudno dahi dyan na ibagbaga dagiti taga-presidensya? Karaman da ito ay nakabakiran, ititawid ni siya kiti dahi di abuelo ni Sika. Kukwa
ti Familia Gabriel da ito'y nalawa na kabakiran. Oh, oh. Bueno, mapantay ti asideg ti karayan. Sige, Papa. Kayat ko pa'y tagpasyar. Si Iha. Talaga, naipasyar ka dito intero na masakupan ti rancho. Kaya't ko, na makita ni Sika, ti amin na paset, ti asyenda, tatawidin tumit ni Sika. Oh, sige, Papa. Hey, Kayat ko pa'y tagpasyar. hey! Loko nga ubingan. Saan ka numan asimrekan? Oh, bakit? Talaga, di mo maisuro jay anak mo. Edita. Agnakam to siguro inton dakkelan, ikit. Ay, awan latam mo kon. Napanan na kanungay. Imbaga ti kaaruba di kabarkada na anapanday di asyenda. Anya? Adda asyenda ti ama di kabarkada ni Gringo. Anyan da ita. Awan pailatkin si atawon na. Nga makibarbarkadan. Maluksawak at talaga ikit. Alag, anusam ah. Anak mo nga rod. Di anusam. Ay! Nagmayat nanang. Nagmayat ti mapaniti asyenda di Fernandito. Baknang kadidayjay agayim mo. Baknang ta. Isuda ti kadakkelan iti balay di ayanda. Tila madandanon mo. Oray tawan mo ti ginastos ko akwarta. Naglugan kami mat iti truck da pangilugluganan da iti ado anyog ken mais. Anya? Naglawa pa'y ati kanyugan da. Ken naglawa ti pagpasturan da. Asidag lang iti kabakira. Malagip ko lagat nga rod ni Don Esteban. Nanang, nagado pa'y ti kabalyo da. Iso ako na ti papang ni Fernandito. Kanayonin mi ti mapanijay. Ta isuro da kami jay para pastor da. Isuro da kami kanong agpataray iti kabalyaw. Anya? Wala nang. Iso mapanak tumanan. Di ka gungungot Kwa anak. Mayat matkit. Nanang, di ka gungungot wen. Alawonan. Sika talaga. Aginanakan, tamangan tanton. Nanang, Oh, anak. Adda kagaya man. naladawak tasak ti pinili ni Maestro Claro ngagsanay ngagtaray iti napardas. Anya? Tinarayan? Wen nanang, nalainga kano ato maray. Isu asak ti napili da partisipante ti eskwilaan, amapan makikuntis iti tinarayan iti kabisera. Kabaalam ka di anak ko. Kabalak Nairuamak mo't ngagtartaray. Kabalak nanang. Daytoyen ti pinatimplam agata, Senyorita Marisol. Naibayagak ta impabor ko pa'y ti danom. Idisok diti ayan mo, ha? Ha? Ay, nalamawa ko. Apay ngamin nga di sumiti abay ko. Basol ko, nunay batang. Ay, anay ko. Agluptak lakit di da ito'y nalamaw asaka ko na. Anay ko. Masuran ni siya. Yeah. Umadayo ka dito si ka na bakat. Nabasan ti kwaderno ka. Senyorita, jakmat inggagara. Amumet as si ka mismo tinang sidol. Titakan! Papa! Papa! Ang mga nagipulong manen iti palso. Ay, Diyos ko. Dakas manda taon. Pedrita, Dispensaran tak, senyor. ala, ayosan ni si kadaytan na lamaw na sakam. Adamidi ko na pinagatang ni siya, kinipin nito. Agyamanak, senyor. Pasensya ni Marisol. Ubing da jay Pedrita. Kan,
Ammo meten ti ugali niso. Senyor, Oh, sana nagsangit ni Sika. Hala, orayam ni Benito, tadagas na isangpet na. Nakapanunot mo na konsensya nga taa, isa pinaggatang nakpayon iti agas. nagdawat iti dispensar itay. Oh, gayam. Nasaya at metket ti kababalin ni Senyor Esteban no bagbagayan. Jay anak na metket ti maditi ugali na. Ang gagangay. Tamanipod baset ket makunkonsinte. Na ay ayunan iti amin akayat na iso akas jayang. Ala, anyang arod ngay Benito. Aganos ta. Agsagana ni Sika para inton bigat, Benito. Adda papanan tayo, senyor? At daw may nataga-presidensya inton bigat. Apay ka no, senyor? Data ti question. Ngem, saan nagsigurado tagitay? Kaduan ni siya ti inhenyero na sigo din nagayim ko. Dayjay tinang survey iti kabakira na ibagbaga ni Suda na kukwa ti gobyerno. Ay, nasaya at ano kasta, senyor? Irwang ni Sika ni Stalyon, ken oray ni Brutus. Senyor, Siguraduan ni Shaq na makaumay ti amigo ni Shaq na inhenyero. Iso na mapantay jay pueblo. Talaga nga ilaban ni senyor ti karbangan na itinaglawang asyenda. Agsagana ni Sika, Benito. Ang mga dumapalaban ka na dinaoras. Senyor! Ado ti masabat ka na nagpagikabalyo. Dagitay bandido dagita. Anya? Ay, sus apo. Kasano da ito yan? Vamos, Benito. Sumina tayo ti bagnaan, tadayupay ni Suda. Ay, sus apo. Delikado ka minsan. Asino dagiti kayat aliklikan da Don Esteban. Gagayem. Di uliwayan na dinggen tituloy tinobela tayo na pauluan. El Oro con Sangre. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre.